Racharya song nang phukbom tanglo Chokiola Higher Secondary School along Ingdeng Please Student Social Freshers ke paman VDC Chairman Bir Singh Timung Aphan Karcho Asai Kiding Kardom Pini Prime Time Abirta Angton Pen Arjuitha BJP Racharya Song Pen Isi Akisung Nang Lebom Tanglo Nitish Kumar Phiputhot Meghalaya CM Conrad K Sangma Lepai BJP Along Pen Che O Tanglo Conrad K Sangma BJP Asong Along Pen Che O Det Pen Nihang Nirep Ahawara Long Puthot Akimi Racharya Song Si Nang Chari Pon Thupo Maposi Ke Ongdong Arat Pen Karju Pon Alamthe Paklang Pon Karbiang Long Life Abirta Pini Nang Litumaphan Nang Ke Wanpi Bangso Birta Lake Political So Dak Abirta Maharashtra Pen Bihar Among Weason Nihang Nirep Along Rialo An Nang Le Bom Tanglo Bonta Koloso Long Rialong Ma Nang Ke Jap Bangso Puthak Arjuita Racharya Jakong Kang Tang Klong Ke Hok Pon Asong BJP Aphan Non Kopi Koson Among Welo Nang Ke Lepo Kedam Tangapor Maharashtra Pen Bihar Long Rialong Ason Si Meghalaya Long Ta Nang Le Rok Jima Labangso Lam Pen Meghalaya Long Rialong Ta Racharya Jakong Kachelarji Angring Anasi Ranglo Birta Kilong Pona Ting Pulote Non Ke Wangji State Assembly Kilik Pona Hut North East Democratic Alliance Mate NEDA Ki Phukdakji Angring Thedung Binonglo Athe National People's Party Atum BJP Asong Pen Pajir Popelo Kedam Tangapor Hut Meghalaya Long Rialong NPP La Pen BJP Ke Pajir Popensi Sorkar Sing Ponlo Bonta Non Ke Wangji State Assembly Kilik Hut Pen Abangke Jungjung Asong Pensi Cherapo BJP Asong Pen NPP Angbong Kachipri Jiaphan Chief Minister Conrad K Sangma Jisik Chedangbom Tanglo Non Ke Wangji State Assembly Kilik Hut Pen Jungjung Mate NPP Asong Pensi Charjapo Labangso Lam Meghalaya Chief Minister Conrad Sangma Hin Pen Pangdak Ponlo Laso Ting Pen Jongsi Langdamlo Pulote BJP Asong Aphan Katora Aloti Anasi Klanglo Labangso Long Rialong Non Ke Wangji Surihini Ra Ingkoi Raket Hom Aningkan Assembly Kilik Padupo Labangso Long NEDA Asong Pen Ki Claim Ke Damrap Amo Che O Pamesi NPP Asong Pen Che Dan Pon Betpo News Desk Report Karbiang Long Live Lakhaing Kora Pho Nilip MEC Constituency Ka Parlo Chokiola Higher Secondary School along Ingdeng Please Student Social Freshers Ke Damtang Pai Nipai Cricket Home Marani Kapaman Pon along Karbiang Long Autonomous Council Education in Charge EM Richard Togbi Aluhi Sarpo Man Pen Chetong Dun Karbiang Long District along La Anso Se Loke Charlie Hin Anat Kang Thur Pontuji Aphan Ingtang Kring Pen along Karbiang Long Development Block 3 Si along Humri Bom Dambom Si Ke Damtang Pai Nipai Cricket Homani Le Thota Lakhaing Kora Pho Nilip MEC Constituency Ka Parlo Angkang along Higher Secondary School Kela Chokiola Higher Secondary School along Vetlang Pining Peningkan Plipleng Det Pen Aningkan Wangta Satlang Ang Theki Undun Penajok Karbiang Long Pen Anong Kache Thangdun A Higher Secondary School Long Bangso Mai Long Aluhi Sarpo Man Pen Karbiang Long Autonomous Council EM Education in Charge Richard Togbi Chetongdun Anparta Principal Long Mirjeng College Dhentakhat Bibison Rongpi Social Worker Khogen Terang Nilip Sports Association Amai Phula Pen Nilip BLCC Chairman Winson Ronghang Nilip Sports Association Kongchun Bang Noah Phangcho Nilip KSS Zonal Committee Amai Phu Suresh Tiso Advisor KSA Chokiola Branch Chesong Kiring Tiatum Chetongdun Mae Long Aluhi Sarpo EM Richard Togbi Pen Loke Charlie Akenang Sot Mate Arta Kangduk Mate Arta Kijuma Students Atum Arta Kawe Pen Piso Ke En Penan Sopokedo Ing Tonra Loke Charlie Ahin Paprangra Ke Charlie Pen Aleke Do Mate Moaphi Methang Pen Kereng Thekji Aphan Jesemet Charlie Ra Klem Pangching Nangji La Pen Prabjin Pen Chokiola Higher Secondary School along Pinpura Lo along Ke Jong Pondo An Ke Pachun Serak Ji Aphan Karbiang Long Autonomous Council Ahin Pen Chingwai Si Siding Pon Poputa Pherangke Karju Hut Ningje Pon Firstly, thank Dr. Kilian Bronha, CM, Karbiang Autonomous Council, for having faith on me, for giving
opportunity to serve the education EM under his leadership, to be his colleague. And for reformation, that is firstly important. And we have got a mission 25, that to bring out, to change the education system for reformation, so that HSLC result will come out with a good, constructive result on 25 or 26 of Vision Mission 25. Lapen ke Charlie a osomara tuma than pajir mi pon. Anparta Chokihola Higher Secondary School Principal Dr. Ranjit Ronghang pen loke Charlie a hemalong akinang sot hai huya sai kepading ponjia phan pinpuralo EM Richard tok biari ding pajir pon. Principal Dr. Ranjit Ronghang pen ke pachinia tengke loke Charlie a phai ke Chokihola Higher Secondary School along non ong ke Charlie a osomara phai abangke nangbat bomlo. Principal Dr. Ranjit Ronghang pen ke pachinia tengke loke Charlie a phai ke Chokihola Higher Secondary School along non ong ke Charlie a osomara phai abangke nangbat bomlo. Lapen Higher Secondaries ang deng abangke ke damtang ningkan plita ke pas mate kiun ang thek lake phan pharoisi. Bonta isi ningduk memialam abangke Higher Secondary ke Charlie a osomara phan classroom awe lapen penang an infrastructure asai ki klempon nangji dolang posi Principal Dr. Ronghang pen pachini pon. Chokihola Higher Secondary School along ki nangji an asai ki klempon ji aphan EM Richard tok bi pen non ke wang jiania hud budget selam ponsi la ki nangji an asai klempon popusi lamchak pitekang. Anda coba parpik lo, lapan ning te parpik lo je, alang li la so kace cak tekang alam. Pacun baik popusi nilihin pan alang li fansi tame aku batai mana suri aku bang tu pajil itu. Koila mati pen Samson ingti karbing long lai. MAC kilik jud et pen aphi puthot prek jama constituency along ason thak kedam tang pai ni phai krek thomar ni langhin along setami akimi VDC chairman aphan kedeng pontu. Bangso karchupona mai ada por phai kepensi chingponlo. Bangso amai long EM Billy Mohan Khaklari, abari VDC chairman Krishna Mohan Basumutari, langhin BJP Mondal Committee amai pu Sunil Kumar Boro anparta ke ongdong radasai klembang pu bangpiatum chitong dunpen, akimi VDC chairman Bir Singh Timong aphan kangthum karnia sai ding ponpen archo ponlo. Bangso amai long VDC chairman Bir Singh Timong along kaiki sai kachirab dunji aphan bangke thoma bang pu aphan ingwai ponlo. Lucky Rituraj Barua, Libendra Basumutari, Harjan Daimari Atum Hello. Maelong akimi VDC chairman Bir Singh Timong pen ke pachini ponatenke non ke wangji anike ajara sai ke claim ke dam nangji anparta kapaching thor ponangji aphan ke dam ponangji asai do ansitami claim ponpo lapente anutin sitami bangso asai ke claim ke dam ponalong nangche rapchito dun popusi ningche theponlo. Anparta nili labangso VDC ang hoy kang nilong jipuge kedam tangko anani penlo ni sitami nili thangnat ke matha ponawe bon sitami langhina long kedo BJP Racharia long klembang phubang phi EM Billy Mohan Khaklari anparta Karbiang Long Autonomous Council CEM Dr. Tulilam Ronghang aphan sitami akachoro pi bajerlo nili phan bangsong hoy along nangke pek pon theke puta puthot pachini ponthu nili la bangsong hoy ke chapalom lo polama bang ke lo nili ini ke hang rek pule la pus ke hang dun puta kami tame CM sar pen ba kaching vai upene ne phan ke claim ke dam ke ni tanang technology ini phanai vai pon de asi nili pini asonson azadi ka mahotsav la so ani asonson la bangsong hoy kani lo da nili la rong pik asi non ke wangji non la jitu ke claim ke dam nang dia la to tame non si nili aki milang non manili matha pon bong bangke nili long bangke la pujati bhed bhar la sona bangke nili majo panta matha the sibet si donang ko bangse nili matha pon ki claim ke dam ji po stame kado kabe rad hoy pen se charap si donang ko okol nili BDC chairman invet le anton pen ke pachun labi legi kam ta gali ase kado kabe mondol committee pen dang lo UP ko dak UPPO bodo raben EFSU tundo aben gela Ansuli ke tundo, rabende ili tum kese tunda do, rabende ili tum mondol komiti hoy la morcha atta morcha do,
angke lapo bodrista PS president secretary do laben kadu kavi pen chingwai chingsai pen si ji kunu kam sita me nilihin pen abake kam claim pon ko si nilige nilihing matha pon lo langhin pen sarpang ring tikathar karbing long lai आजादी का अमृत महोत्सव पुआथे पीएन पॉन्सी इंडिया डेट पी के जोगवान अर्निया फन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पांगदाक पॉन हर घर तिरंगा मते आदोन तीनटा इंडिया डेट पी अलामा कचे तारदु नंगजी पुथाक फोंगबिरिक हायर सेकेंडरी स्कूल अतुमता आर्मू कचे जेंग पेन के पाचे थांगा साय के देंग पॉन किदामतांग पाई पाई निफाई क्रिकेट होमरनी कोरकांठी कॉन्स्टिट्युएंसी आलो समिलांगसो एजुकेशन ब्लॉक के पारलो फोंगबिरिक हायर सेकेंडरी स्कूल अतुमता हर घर तिरंगा मते आदोन तीनटा इंडिया डेट पियालामा कचे तारदुन पेट हेगजी अफानपुरा भारत फेरी पुआथे पीएन पॉन्सी आर्मू कपाचे जेंग पेन कपाचे थांगासाय के देंगपॉन बांगसो आर्मू के पाचे जेंगपॉन असाय के देंगपॉन लकी फोंगबिरिक हायर सेकेंडरी स्कूल पेन नांगपांग चेंग पॉन्सी डॉकमोका थोंगनोक बे कॉलेज पेन सारजेंग अन पलेसी पुथोट फोंगबिरिक हायर सेकेंडरी स्कूल अन चेपालीथु बांगसो हर घर तिरंगा कपाचे थांगासाय के देंगपॉन अलोंग फोंगबिरिक हायर सेकेंडरी स्कूल प्रिंसिपल स्टेफन तिमुंग लपेन लो थानबांगपु थानबांगफी आतुमचे टोंगदोंसी बांगसो स्कूल अलोंग लो किचारली बम बांगफारो इसी सोसे स्टूडेंट्स आतुमपेन आर्मू के जेंगपेन हर घर तिरंगा कपाचे थांग मिसेन पेन पचुन पॉन फोंगबिरिक हायर सेकेंडरी पेन निंकान माने थ्रक्सिकार वाफो इंडिपेंडेंस डे केतालोन पुथाक तारीख क्रिकेट थम पेन तारीख क्रिप फोआन लानी थम एजेंडा पिनी पेन चेंगलो फोंगबिरिक हायर सेकेंडरी लंगस्तामी लासी निलितुम पिनी आदाब अपोर बाजिनेर के बापोर पेन सी लाबांगसो आ प्रोग्राम चेंगपन प्रभात फेरिया प्रोग्राम सीसन थाक थाक सी कादोगवे क्लास 6 पेन क्लास 12 आन स्टूडेंट मानसि लाबांगसो आ प्रोग्राम लं पार्टिसिपेट दोनलो इहोमेर स्कूल लो बांगफारो हिनी सोसे स्टूडेंट पिनी लाबांगसो आ प्रोग्राम लं चेपाती दोनलो डॉकमोका पेन सेमसिंग इंकी कार्बिंग लोंग लाई बादोंग पाथु अक्लामालोंग पुथोट आसन आसन के पाथु के पांगचिंग पॉन्थुजी आफान बादोंग स्पोर्ट्स कमिटी आतुम पेन के पांगथिरा साय के देंग मुनिदा कायलोंग ऑप्रान कचेपामी सेंजी अफान अकिनांग सot अफाई सोन निदो एसोना बांकी के पाथु हिन अनाद अनपार्टा इहिन अनाद बांकी कांगनेक पेंटा ऑप्रान अचथे अफान एसोन के मेसेन अदवाइता मान निजांग कार्बियांगलोंग आमरेंग कॉन्स्टिट्युएंसी आलो हक्को अकाय आ ओविया लोंग पेन रोंग रूप कचो किमपेन की थिर क्लोंग आरोंग पुलोते बादोंग सेंटर ता इलोंग लो लबांगसो रोंग आफ्रांगा ओवे पेंटा के पाथु हिन अफान आरडी की पीपन थेकलोंग बांगसो पेना जो के पाथु अलोंग क्लामालोंग अनिंगकान रंग अलोंग ले नांगली लांगदाम इक सेटामे लबांगसो के पाथु अलोंग क्लामालोंग पांगराम इक लोंग ले लासन सिपिनिंग सुरिहिनी राइंग को रहिनी अनिंगकान पुथोट के पाथु के पांगचेंग पॉन्थुजी अफान पुरा बादोंग स्पोर्ट्स कमिटी आतुम पेन पिनी बांगसो के पाथु अक्लामालोंग के पांगथेपन थेकलोंग कि पांगथेरा साइडेंग डेट पेन चोरानेसान के चोरात आंगदेंग कमिटी हिन पेन पमान पन बादोंग स्पोर्ट्स कमिटी अमायफु बाबू सिंह बे अनपार्टा कोंगचुन बांग बोरसन तिसो आतुम पेन जासी बांग फोकेप सोसे बांगफो बांगथि आतुम के पांगथेरा साइ के देंग पादोपन बारला चला आसाय कतिकी अपोर कचिंग खानांग बोंग सितामी मिथांग रोंग आरुप क्लारनांग जी पूरा बांगसो आसाय के देंग पोनालोंग कचितोंग दुन थेक अपुथाक बादोंग स्पोर्ट्स कमिटी चुनबांग बोरसन तिसोपेन काचुरो पिपन तो पिनी फ्रांसी निली बादोंग सोपी लपेन बादोंग स्पोर्ट्स कमिटी तुम हनता निली निंगाक्लोंग चुरो पाजरलो मेंबर्स अफान अंता मा पुगी दोआन तुम हनता निली के सेक्रेटरी लो मासे कदोक वेफानता चुरो पाजरलो पिनी लबांगसो आसाय नु तुम के देंग काम आसाय की क्लेम पन लके बादोंग पाथुआ क्लाम kapang thai non ke wang ji ani bang ten ni tum pathu ko lason si owe kimia phurona tuma phan thedung rd pidon si anso se ke pathu anat angsong ki rung dun thekji aphan pura badong ni malia tum penta aningkan wang pathu ponalong cherap cheto dun ikbomlo labang so lam the inut ilitum akorte sintu tisopi pen lason si birta ke tok aphirang ke tuma thengno along lason si nang pachini dunno Pini karbiang long lai tapen karbi long ri aberta tum stame lebang so badang sport committee long alang ditum
me thang akam du same mi sen pe mate alang ni tum chipiduk pik pen dak na chitong nan thek polang ti thum han ta chiru par pik lo asidak badong stame uve ki mi tung na son si khela dula an su se ken kam ka pachi georgia phan pusi pinya por stame radak pachwa klam long pathai lo la bangso ka pathai una hut son si kija I ka tum na bangso football committee kija I ka tum same chi rungsi ni litum anisan chu phroilo la pen ni tum stame la bangso uve ki mi to malang ni rong pen na su chi rap chi tu dun lo non MP ang hoi ki khibom anparda district e thom arat ning ka che thenai abang phu MP Horen Singh be alang lipen badong rong sopia phan open stage ki pipon thega jok badong sports committee atum pen kachoro pipon badong football committee hin pen in tum dak sport committee hin pen samel ladak ni tum kapang thaya sai dengpon labang so asai ke dengpon lamos same pin ni tum chorane san same ni tum chupon rapang ya ki hai MP Horen Singh be khai ban same labang so ladak playground lang same open stage nai people same lang li phanta chorolo labang so nai pidat pan same ni tum ladak rong si mate ni tum sport association da kambora dan same alang li phan same news report rong bong terang Karbing Long live Pini prime time aberta ki lapuan si kang toniklo